Kushona indodakazi wami bekade ephuma esitolo ethunywe umalume wakhe ethulethele umalume wakhe ugwayi shuthi ngaleso sikhathi uthe meqeda kumnika ethi uhlala phansi kwakhala isibhamu emnyango Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Okubekwa ukuthi badudulwe babulawa ngesikhulu ihluku emakhanda kanye naseyifubeni abantu abangu-8 okubekwa ukuthi badudulwe babulawa izolo eMlazi. Ozibonele uthi omdala kube umuntu oneminyaka engu-40 bese kuthi omncane kunabo bonke ube neminyaka engu-19 ngesikhathi kugasela abantu abangaziwe endlini la abebephuzela khona wababe sebebadikjela ngenhlamvu. Ngaphandle uthi ngikhuluma kakhulu bafethu ake ngidedele ivideo uzibonele achaza osinde kuyo lengozi. Kushona indodakazi wami bekade ephuma esitolo ethunywe umalume wakhe ethulethele umalume wakhe ugwayi shuthi ngaleso sikhathi uthe meqeda kumnika ethi uhlala phansi kwakhala isibhamu emnyango. Uma sikhala ngajomba mina ngabuyela ngale kwasofa ngalala phansi badubula-ke emnyango kodwa abantu angibabonanga ukuthi bekade kuba yena bathula bonke yena bagcine ngayo ukumshaya wawela enyaweni zami lapho-ke lethulele khona. Mina ngase ngiyaphuma ngoba sengizwa ukuthi akusekho umuntu osekhona emnyango, sengizwa abantu abathi akufonele i-ambulance okanye namaphoyisa kodwa abantu abashonile babe u-8 abashonele endlini. Mhlambe engabe unalo ulwazi ukuthi yindaba behlaselwe babulawa izolo khona esenekuzwile? Cha besingakezwa lutho bekusathula-ke nathi sisathi sifuna ukuthi imbangela ngabe yini kodwa akukho kade sisakuzwile. Singazange silale futhi ubusuku bonke nje behleli namaphoyisa. Izitha ungathi khona izitha kade benazo ngoba sizama ukuthola ukuthi njengoba kuze kufinyelele la ekutheni kwenzeke lokhu kungani kade befuna kungani beze babulawa futhi. Bengakaze ngizwe ukuthi banezisa and mina bengadunga umuntu kade hlezi engekho ngihlezi ngisemsebenzini ngihamba la ekuseni ngo-6 ngibuye ngo-6 ntambama nje bekade ngazazi izitha zabo. Lento ade yenzeka la emini bekade ngingazi, ayikho into engathi ngayichaza ngathi ngiyayazi kodwa engikwazi lokho nje okwenzakale ngikhona and ngoba kwenzakale ngikhona nami ngazisindela nje uNkulunkulu wami.